তিনি অজাগাও প্রথম লাইখা awari nan bagai hambai tonglaino je buskang tonglai rok bethagya khlaino ekam ke khoroksa ke rejagi tongo khlaimung rok chini o dofao belai kino bolai jaknai tini chung bono oromani belai kino khattung go te tongthogo tini hukumono sakao tisanani bagui dofao Chokren Coordination Society ni ungui Boramblai Yapajakha Hambai Kombuto Yapadi by Boramni Yapai Eba Momentu Yapat Jago Belekha Hambai Saya pakorab lain na di palke. Rajab kereng Taramohon Deborma, Thungnuk Shei kereng Tay Musa kereng Brojokishur Deborma, Chokren Coordination Committee Society ni Secretary Boram Ganang Pradip Debormano, Andang Shawul Thangnani bagi koyo, Tay Lamsok Mong Kok Naruk Nani bagi koyo. Thai chùa bư thai kháng nani thai chùa bư thai kháng nani mana celabo beri bong senaya to bologi song re de kecikong to bologi song di di hapong hatai da tan la jai bai the Simagang kabar baik. Chokren Coordination Society bai luar jiwa seng sini area ni sini nang sungai atukuri rok hai koi thangjang nai rong no mutu khai kaisa moku panda khailai dawo moku panda o sini society ni joto ada okra song ada ungko joto oro tongo manjang laika ingai sini member on joto hambaya pharo ingai oro jetu basu khailai joto hambaya pharo sini main seng coordination society seng makai sini club rong ni bising tui seng bahai ke para no develop khaiban para no system club ni bising bahai ke system unitek tuiban ingai amo kaisa mo yapri seng para wo jesa thui thangbo seng hai ke bo mutu khailaya para wo thui thangbo amti seng labo seng para truk khai seng systematic khai tubunai mane amtei mang mutu khailaba paina rok seng mas kaisen bisingo palai lainai thui thangbo amo seng para thangai class khai amo bujong lainai e club ni bisingti amo seng mane bujogo yam dekai seng truk humti kai seng mo bai ke palai lai phaiba amo chesta khainai mo tak seng chengjok se seng club ni bisingti debo seng am dekai mo simia khela dulai hindi sini parao bahai ke systematic kaisa pora sonau khub kahamung kha bono bahai ke award system riman kaisa football thengkreng India ni ngoi bare thang phaika amtirono jeng bahai ke club ni bisingti systematic khai bono jeng kaisa award riwai amde khai palalai phaiban amde khai jeng sini next generation no jeng bahai ke yafar klang thaman amon sini chesta tongnai ikai jeng dabuk sini mo coordination society puila se mo tak mana agi ke bom te kai palai maro khna ko sing taklai
7जनani माने खरक सिनि निसों उन्दैखाय दा गपालाय दङ जोंनि थैजानाय दाव अनिल थैजानाय जोंनि मनिन्द्र देब बर्मा आगे जात्रा खायख्लांखा आगे रेडिअ सेन्टार पुइला कुमुन्थाय चुवाल होनो जाबाय दातारा महन बिनि ते जाब्रज नाटकखायनो गोरों जुति महन ज्योतिर्मय देब बर्मा बरसामना गोरों एगाय बिमल देब बर्मा जोंनि त्रिपुरानि लाइन रांसाकनि रोजाबना गोरों बर' no जों जतन मुइद खालाय तिनि अर बावनि मुकुमु पान्डा पालेलै दङ जतन हामबाय दर पान्डाव जोंनि सक्सेस के तिसा माबागै आं दाबो जोंनि अरते एडभाइजरी रक दङ बन थाइसे थाइ सानाबागै आं जागारनाय तिनि तो तिनि अरबो तिनि चक्रें कोऑर्डिनेशन सोसाइटिनि लुवाजि मुंबाई जों तिनि अरबो तिनमो रामचन्द्रगढ़ आमचाइनि जारा आगिबो रेडिअ रोजाबनाय नाटक खायनाय सैनाय बा तिनि टिभिओ रोजाबनाय गान सैनाय बरक थै थांमानो तुयै बंनि परिबारनो जों बंनि थै थांमानो मुइतु खालायै बं परिबारनो चिकन बिकन सकात जों रिबन लाइखा नक नकना आबन तिनो सिनि सिनमो ओ पान्डा सिनिओ पान्डावो आननो कन्वेनर हे चंजा खाव कमिटिनि आं तिनि आं कन्वेनर हेंगावबो साना नायो सिनि ओ जे दिनैनि प्रोग्राम जों जेबाबे खालायका आबो हाय जों तेबो बस कांगबो तेबो काहाम काहाम तेबो कतर खायै प्रोग्राम खायमाने बागै आं जत्तो सिनमा आमचाइनि तामो अकरा ताम जेराय जत्तो सिकिसो समाजनि बरनो आं कयो तामगो जोंसिनि तिब्रासा सिनि बसंनि जाति रंनो जों तेबो गोदोक गोदोक सिनि जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशननि फाइनेरनोबो सिनानि बागै जों बायके दिनै प्रोग्राम खालायदा मनो जों चिनि चक्रें कोऑर्डिनेशन सोसाइटिनि लुवाजि मुंबाई मनो प्रथम चिनमो खवायो पुइला खालायजागो पुइलानो जों चिनि सिनि मुंसे मारिग्रानाय आनो गलो दङ रामचरण देब बर्मा जेसा ओ प्रोग्राम coordination of Chongkrang coordination society ni लुवाजि मुंबाई बायजालबारि थंखलावो तिनि जे प्रोग्राम दंमोन ओ प्रोग्राम नि आसन नायगोन खायनाय रामचरण देब बर्मा ते सिन लगी दङ तीर्थ देब बर्मा coordination of club society नि organizing secretary एंगेते दङ सिरि CCS नि बरमगुरं प्रेसिडेंट सुभाष देब बर्मा ते आनि याक्सिगाला दङ मोसां प्रदीप देब बर्मा बंका CCS नि सेक्रेटारि आबनो कारै ओ प्रोग्राम नि बायजालबारि रोंखलानि पान्थरो जे ताबो प्रोग्राम जल दंमोन आजागान कन्वेनर मोजां नरेन्द्र देब बर्मा बो जागा फाइसक बायजाक आइकाय आं खायंखा कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लाब सोसाइटी नि एडवाइजर कमिटि नि खरकसा आदं इंगाय जों तिनि ओ जागा खरक सिनि आमतै रांसाकनि आथकिरि जेसारक लाइफमावो चिनि हुकुम मुकुमनो बसां आगक लांथानि ब्लाइखि साक्टार लांखा बरनो जों दिनि मुटु खालायलायखा बंनि फैमिली मेम्बर रखनो बसों दिनि नुनतका ताई तिनि जे रखनो जों फेलिसिटेशन देखा बरंखा चिनि अनिल देब बर्मा मनिन्द्र देब बर्मा ज्योतिर्मय देब बर्मा ब्रज किशोर देब बर्मा तारामोहन देब बर्मा अजय देब बर्मा ताई रोसाब गोरों बिमल देब बर्मा बरंखा चिनि हुकुमनो बसकां आगक लांथांथानि बेलाय बेलायखाय साकतारि सामुं थांलांखा बरक चिनि थानि रांसाकनि आथुकिरिबे बाक्सा एवं बरकनो संगै चिनि कताल आसाय सं जेसाखाय खरजा हुकुमु कक्टां सैनाय इंगे आसायथन खरजा रोबाय फांगै आसायथन खरजा रोसाब गोरोंगै आसायथन खरजा लिरिसिस्ट इंगे आसायथन चिनि नाहार बुङाबनो जों तिनि आकक रगनो आसाय संनि बसकांगो सावै खारिखा जों कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी सामुंनि लगलगि तिनि गोबांमा सामुं दङ अबंका चिनि गोबांमा सामुंनि बिसिंगो कायसा सामुं जों खेबे अलरेडी खवाइनि वेस्टार्न साइड
chini 47টা ক্লাব ro जों थानसाखाय tisaka a ক্লাব rokni bisingtwi जों amsayo je drugs ai tongmani tirthung tongmani anti social activities okra chakra rokno sarai khnai rok mani ang tongmani okra chakra rokno bai kai उनको मानि चलना नांग बटिके रेसपेक्ट खाया नांग आबो केबो ताबुक साइमालिया आबोनो जों क्लाब नि माध्यमे तैसा जागरण खाय तिसानानि आबो सिरि नाहारमो।